Okay, talk about the baby. I was tired. I don't mind getting my shit funny. Thank you. Ezekan. And we go into tea and onye na-eji buru mmadụ aja ga-ahụ ya nke ọbịa abịa dịka ọmụdọ n'ihu na-awụ buru ilu oyela so ọ dị mkpa anyị arụrụ marụta aka ebe ọganisi ya na-anọ n'ojie eme emume ọwụ chairman local government Ezeji. Achọrọ m ime ya aghọta iriji Mbaise ndị nwe iwu Ezeji Mbaise emume ọwụ emume Fulani ya mere ndị ewu ndị Ezeji ma ndị ahụ ndị Ezeji na-ebagharị n'iyi n'ihi na ọwụ emume ụdịrị Mbaise eyi ndị Ezeji n'iyi our different communities. Even Anabeko away with a baby. Anabwe all the days they give that. No lazy. Tiaga making your song out anywhere Ezeji. They are for them be sending you. One day Ezeji be saying with you. May hear me yet on the 15th. On the Ezeji, there were non Ezeji early Catholics. No, not this. Because I have a one I say, more we move out of the woman. I got more well and you see, gagging in on 15th of August. We do assumption. We move DK Catholic Church. I got Papa when we live here. Then church, I mean, Amara, so go for the day within the movement Christianity. Tie emume arụsị were nlekọ ọdọ nke olugo yi achọrọ m ịrụrụ gị aka sị ji Mbaise tọrọ ezulezu Mbaise fụara emehie so there's no way ezulezu Mbaise iji bịa n'etiti nana mani godiko na-take prominence over it. There is no way, even in Daisy, we need to take a prominence. Na beba strategy Mbaise. Ndeze, who Eze, Mara say, Ezeji, who emume ndị Mbaise jiri kpọrọ. I will kill out Ezeji to be a Eze. Immediately, Oshirezi. Nobody almost Oshiri. For example, when you get one Ezebekan, late His Royal Highness Ezeji Nwachinemere, or one Ezeji, she is. Come on, I'm power there, say, or give way Ezeji, that she Waji, that way Ezeji. So that, me who Ezeji, he give ya. No matter how rich you are, you cannot celebrate Mass, even one in Mass. Me who he father Eshimeshi. It doesn't matter how rich you are. Yes, you are rich, but you cannot come to consecrate a Holy Communion when you are not an ordained Reverend Catholic priest. So what the impact? Up there because a lot of things may be coming under this matter before your table, and it is good you understand also the background of the story. Onyeze, Abia Mebasara Ekwaji or Mebasara Jinambisi, unless you Ezeji, even Onyeze, he cannot come to preside over it. But what we notice, yes, but what we notice is that because that's the culture go under there. It does not confer on you membership of Ezeji when you are not, unless you should be. Ocho
iji wụrụ custodian of culture. Ọwụ only on Ezeji ka ị custody their culture. Mekpasara Amadioha na ahụ niile. Unu jikwa gasị onye ji isi Amadioha oze unu wezi unu ga preside over it. What is important is that you have knowledge of the culture of your people. Ikwaji, iwe ugwu, imehwe ebiri. So that if a matter comes before you, you have good idea of how to handle it. But what you notice is that because this is the well elevated culture in our place, you want to, when you are not part of it, you want to preside over it. So when say all the impact, so that you understand, because certain things will be unfolding as time goes on. Ezekan, Ezekan.